Kurumjari image Paodam miyang tabiri bakwai purumakpu ahan budu taram nok sari ngasigi maroi bapao kuntaret suba Manipuri lol gi numit pa sana pangthok na kre hanagi Prime Minister Rajiv Gandhi gi mapok kumon palan pangthok na kre amasung mairoi sina human chain semdana Article 371 Clause A Manipur chatama yaroi haina protest tawre hauzik ngasigi mapung bapao muk lobirasi Manipuri Language Day Celebration Committee Imphal Siduna Parliament Manipuri Lol bu Bharat Lengak Pathak ki nipan so sidul da chan ki numit kumjali sing ma chamapan marfudrani thoigi August konbuning singduna konung lampak ta leba Maharashtra Sarkiti Auditorium daga si Manipuri Lol gi numit thoram pangthok kare thormasida CAFNP di Minister Karam Siam na hai ki Lol maru eba si rajniti torom matam da hen khangi matam amadadi lol gi maru eba si khanglam de adubu hauzik rajniti torom matam miyam gi thamoi bu khudum channa honrak matam dadi lol gi maru eba si khanglak le lol asina maram marga miyam gi thamoi bu khudum chanba ngang ba sakpa torom matam aduda MLA minister oirakpani maram aduna lol gi phajaba wahai wata adu khanglam drabadi kanana su MLA minister oiram loi Maramaduna, Aikoi Masel gi marakta phajaba lol ngangdrabadi mi amagi thamoi ase khudum chanba ngamde haibasi aikoi na khangjiba mathau tai Tharmasida Art and Culture Health and Family Welfare Minister Langpom Jayant Kumar su saruyaki Bharat Sanvidhan Nipan suba sidulda chankrabasu Manipuri lol gi maraibak ase phibam amada lairi haina hanagi Chief Minister Okram ibobina phongdokre Wapam masing asi Patriotic Writers Forum Manipur Sinduna Manipur Press Club the Pangto Kiba Contare Suba Manipuri Language Day Torumda Atoy Mitunglen on the Saru Yarduna Okram Ibobina Pondo Kibani Mal Maka Taraduna no Matada Nipan Suba Sidulda Tamina Kiba Konkani Amadi Nepali Lol Ani Asi Indian currency the Yaukre Adu Manipuri script asi ngasi Foba Indian currency the Yohon Bangamdri Masig Maru Maram Amadi Eko script asi Mitei Maitei Haiba and Nisida Say Naba Kaya Labasisu, Atoba Maram Amani. Manipuri Logi Aibasina Lori Todangasi, Asukimatic Chowkre, Aruba Tanpam Amadi, Tanka Karadadi, Sizinaduna Lagwa, Bengali script, Asida Susin Krabami Kaya Amadi, Akoya Asengba script, Mitei Maitei Assis Sinabangam Dabagi, Awaba Magnari. Masisu Awan Ba Amani, Tenabatai Haiki. Akwai communities da haiba tare ne tampak sida leiba meitei sida aiba aibi watana leiba masi akwai yamna akwai saida ri kukai se masireda akwai asset amane ba akwai se paisa ne da leiba ya roi do ba mayam ama wakal si kalpana khamde masi tongan na expression si tongan ba idea pupokpa ngasi kuntaret suba Manipuri lolgi numit tongan umpham kaya da lup kaya na pak sana pangthok nari tharomasi gi saruk amo oina Directorate of Language Planning and Implementation Department sinduna DM College of Arts ki conference hall da Manipuri lolgi matang da nomi goiba state ki thak da seminar amasu pangthok ki MSU na sinduna MSU headquarters da Manipuri lolgi numit pangthok ki tharomadu da MSU gi president Manjit Sarang them na Manipuri lolgi chap wan thuk lehna bathabuk packet kadamane haiki The Cultural Forum Manipur su sinduna Manipuri lolgi numit palan tawkre Manipuri Hindi Parisat Imphal the pangthok kiba thormadu the Cultural Forum Manipur gi President Professor Huirem Bihari Singha amadi Director Language Planning and Implementation Dr. L Mahavir Singha President members oiki ngasigi thoramda GP Women's College Imphal gi Assistant Professor Dr. Waikom Ramesh na kunmathoi suba chahi cha hogolakpada Manipuri lol haiba topic ta wangang ki
निथौ कांग्रेस सगोल कांग्रेस सानबा हुगुलबसी सही लिसिंग मना साम ट्राई बन सुरे मसाना अमा सानबा हुगो हाइबसी खुनाय अमा लिंगबनी खुनाय अमा लिंगबदी मदु फुरुप अमा लेयरतबनी हाइब फुरुप अदु नांगनि बलोल से मिते लोन हाइबसी कांजी रोल पुयादा इरंगी बलोल सिना मसाना काचरी मिते रोल तंगि पाव मणिपुर से निथौ पालगी की होना लेंगा की लोन अमा ओइना हाइबदी ऑफिशियल लैंग्वेज ओइना लेखी साहित्य सेवा समिति मणिपुर कक्सिंग सिंधुरंगसी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर कक्सिंग मिपुन संघ मणिपुरी लोल की निमित कमरी लेना अकनब थोरम पांगथोखरे थोरमदु साहित्य सेवा समिति मणिपुर कक्सिंग की प्रेसिडेंट केंग येंकोम थबकतई पोथारबा कॉलेज प्रिंसिपल नौरेम गंधार अमदी साहित्य अकादमी मना फंगलबा अईबा केट्री बीरना प्रिसाइड तौकी ngasi thorm gi manum channa Dr. Nomatem Pramodini na iba lairik mi on khinu lai nang phong bagaloni na yengkhom bihari na lairik masak taki thormaduda Lilong Haurebi College gi assistant professor Dr. Wayangbam Kumari Chanusu Manipuri lol gi numit ki thorm gi wangloi oina sarugyaki India gi hanagi prime minister Wairamba Rajiv Gandhi ki Humdra Mari Suba Mapok Kumon Palan Sad Vavana Devas Gasi Manipur Government Sindhuna 1st Battalion Manipur Rifles ki Banquet Hall Agriculture, Veterinary Amasung Animal Husbandry Minister V. Hankalian Atu Mitung Oituna Pangthokre Tharmaduda Atu Mitung Waral Pirdra V. Hankalian Haikibada Aikoi Leipak Asi Apunba Marachet Ama Oinaba Aikoi Masel Apaba Wakalol Masung Apaba Mari Thamba Darkar Oi Amadi Aikoi Lusingbasingi Asana Miyeng Masung Luraba Matamda Makoy Lokiba Achumba Pirep Singh Adu Pokning the Tamduna Manglom the Sansinba Darkar Oi Haiki Sahi Kudingi August Kunda Pangtukliba Sad Bhavana Devas Asi Laikidaba India Prime Minister Rajiv Gandhi Mapokumun Nimita Pangtuktuna Lagli Asiguma Toromasi Pangtokpana Ekoi Lebak Asi Ing Tappa Amadi Apunba Marachetpa Lebak Ama Oi Lagani Hainasu Mantri Makatan Haiki Tharongi Mapu Oikeba Education Labor and Employment Minister T.H. Rajesh Sam Naikibada Sadvavana Devas Palan Asi Laikidaba Barki Hanagi Prime Minister Rajiv Gandhi Bu Ning Singh Bagaloinana Lepak Asida Laiba Tongan Tuanba Kanglup Singh gi apunba amasung ing chingnan leinabagi saktam amagi damak magnu honaramba adugi damak maki mafam ikai kumnabu unanabagi pangtukpani haiki ngasi thormaduda Council of Ministers Singh Agricultural Additional Chief Secretary DGP amadi makok thomba office amasung makok thomba police amasung civil official singsu saruyaki भारत की प्राइम मिनिस्टर ओरंबा कांग्रेस की संगनायर बलु सिंह लेखिद्रबा राजीव गांधी ना भारत की अपुन सक्तम की दमक तवाई भाव कथोक की हाइना हानगी चीफ मिनिस्टर अक्रम इबोगी सिंह न फोंदोक्रे ngasi बीटी रोट लेबा कांग्रेस भवन पांगथोक केबा राजीव गांधी की हुमद्रा मरे सुबा पोकमन थोरंग मरी लेना मानव मसी फोंदोक केबनी भारत की डेमोक्रेसी दा राजनीति तौरिबा सिंह चोंगथोक चोंजिन तौरिबा असि लैंडमार्क ओइन लेहौरगनी भारत की अपुन सक्तम है कनकट हनबा अमदी चाकोट हनबा होनबदा साइंस एंड टेक्नोलॉजी की लमदा मान लौरम थौदांग अदुना ngasi कुमांग चौकसिन बंगमलिबनी नन अलायंस मूवमेंट है मपांगल कनकट हनबा दरकार ओय हाइदुना मा की थवाई फाव कथोखिबनी ख्वाइदगी पृथ्वी मनुंगदा ख्वाइदगी साव चलिबा डेमोक्रेसी सि फगी ताबी फियम न लाकबा चोंथोक चोंसिन यादबा हाइदुना भारत की कॉन्स्टिट्यूशन सेमदोक्तुना एंटी डिफेक्शन बिल अंडर 10 शेड्यूल दा पुथोकपिरमीबसे हिस्ट्री दा दोम लेहौरगदौबा अमनी माना तौबिरंबा तौगेना खलंबा मयाम पुनमक्सिंग अदुगिदमक्तदा अखोइना मागी मफमदा श्रद्धांजलि कचबनी नकलमरमदा मोराम ब्लॉक कांग्रेस ने सिंधुना हानगी एमएलए एम पृथ्वीराज की युमदा कांग्रेस की पेरेंट बॉडी ऑफिस अमसु हांगदोखरे तोरमदुदा एमपीसीसी की प्रेसिडेंट न मथंगी पार्लियामेंट मिखलदा कांग्रेस चाउन माई पाक्तुना इंडिया दा कांग्रेस के शासन लाकपकलोना मणिपुर दसु कांग्रेस की लेंगाक लेगनी हाइकी मणिपुर लेंगा की वंगांग लोई थोंगाम बिस्वाजिना हाइरी
Congress Party na framework agreement amadi tongan isu singi matang da BJP na luchingba lengang na lebat tuai ke da mong da praja miam da lan uhon na pangang da ngang basi yumpham yauk da bani lepak tugai na ba silebadi BJP na luchingba lengak sina nate Congress Party na ni haina maral sirakle ngasi minister ki quarter pangtok pa pawgi mipam da minister Biswaji na hai Paukje Karada BJP na luchingba lengak na framework agreement amadi Manipur ki tuan ba isu singi matang da lepak sibulan na uhna bangang le framework agreement sahi kya mamang da ki tongna dun langlabani agreement asi matang da parliamentary standing committee na interlocutor da kadi leire haina hangbadagi report piro ba khaktani haiki minister makha takibda report ta yauri basi naga singna talibat dabi sing amasung Manipur ki article 371 A the Pibada Rise Home Assam Arunachal Pradesh amasung Manipur gi mari lenaba stakeholders singa tanaduna ayaba logoda bani haina mayak sena palli haibagalona Manipur University isu gi matangda palladuna minister na fongdo kebda Manipur University gi matangda lengak Manipur University gi mioi sing amadi HRD gagi marakta yana ki basing thabak to onto naba ayamba saruk loi chilakle yana da basing matam gi wali sanaduna thabak to onthok naba honari राजनीति खुदोंग चाबलों नब होना बगी मोहता पुन्ना ताना दुना लोशन लगा तब लेबाक शांति लेना होना मिनसी आइना पोंगदो के कांग्रेस पार्टी दा मसी की लेरिबा वोट में आगे खुदोंग चाब लौरगा अखोगी पंगांग नंगांगबा प्रजा सिंह ज्ञान ताहंदबगी ताहंदना थमा कंफ्यूजन चला कांदा प्रजा म्याम सिंह नाकल अमदा होन नबगी इरांग सर्टिफिकेट टोक्सी अतगी मोहता लेबाक हाइबसी ओपोजिशन द लेगेरा रूलिंग द लेगेरा अदुगी पॉलिटिशियन तौबिनरिबा सिविल सोसाइटी अमदि मिपुं खुदिमकी दायित्वनि हाइने लोमिनरकांदा एकोने रिपोर्ट पिरै पोसि वन बाय वन अकोइ फमिनरगा अफाबा थबक पांथोकपा गमनबगी लंबी पिरकने मणिपुर द खुंदा मिनरिबा फुरुप कांगलुप कुंथ्रा मापन्ना अमत्त ओइना लेबिनदुना मणिपुर गी अपुनम सक्तम पुनंगा मिनसी हाइना यूसीएम गी प्रेसिडेंट सुनील करामनो फबक्साउ इथाइ बेरेज द पांथोक केबा framework agreement ki mayok ta chata ki ba wakat mi phum da saru ya du na phong do kre India da UPA amasung NDA sarkar na Manipur gi apun mag saktam amadi ngam khai da sing du na lagli karigumba Manipur gi apun mag saktam amsung ngam khai da sing na rak labadi mamang da amuk thok ki driba amuk ta hok ki driba iho amachang china ba sem sa du na lai thangalawai sabalekai setasu apun mag saktam amasung ngam khai da sing na rak pa yaroi haina wakat mi phum chataki All Kakching Students Union Aksuna Article 371A Manipur Chanaba Yaroi Haiduna Aksugi volunteers sing alone Kakching the Ladiba school sing among the human chen semna protest Taupagalona Kolau Kaya Lau Cray. Nasi human chen sem kiba school sing di Kakching Public School, Padmaratna English School, Martin Grammar School, Grace Cottage Academy, Madi Kakching Higher Secondary School ni. Maduda Mairusina Manipur Article 371 Clause A Chana Hanba Yaroi Manipur Ingam Kai Kaiba Yaroi Long Live Manipur Haiba slogan sing Lauki District Health Society Tawala Sindana Tenta Langa Tel Amadi Kongjongi Oina Health and Wellness Center sing Hangdo Kray Kongjong Primary Health Center the Pangtokiba Health and Wellness Center sing Hangdokpagi Thoromda Wangjing Tenta Assembly Constituency MLA Paodam Brojen 9 Tenta Jila Parishad Member Kangembam Manisang Social Worker Langpolapam Professor Amadi Texam Gram Panchayat ki Pradhan L Iboyamana President Member Singh Oiki Thormaduda Wangaladun MLA P Brojen Haiki Kongjong Bazar Haranabagi Thorang Ready the Lady Punamak Sigi Matakta Nasigi Hospital ki Kudong Chabasi Toina Kandalago Koi District Sigi on the DPA Sida Siguma Health and Wellness Center Hangdo Pasimasina Aharbani Kongjong Isana Manipur Yune Kuntragi Manunda Toban District Wena Sigma PACC Sida Yauri Other Masida Pirakadar facility Mayamsi Ekoi Tamna Kanga Agani Housing staff train Toro Mayama Surface the Tabi Rakadore Koitamoji and the Chief Medical Officer Tambimani
Pumbi Assembly Constitution dagi kaduna Manipuri lengak sasan da yauduna mantri oikiba tu natana mamang da pangthokiba Assembly ki mikalda BJP mere oikiba ningthogjam mangi yauna social worker ani HBS ki mapu Huidrom Bikramjit amadi Thongju Kendra dagi BJP dagi tolakkiba Sanglakpam Premjit Sarmana ngasi Congress da yorpada makoi butaram okpagi thorom ama ngasi Manipur Pradesh Committee na sinduna Congress bhavan da pangthokre makoi da natana wangu borayang di jala परिषद मेंबर एम ब्रोजेन वांगू तेराकोंग ग्राम पंचायत प्रधान पी बालेश्वर न कांग्रेस यौरपदसु हराउ तराम ओखरे थरमदुदा हानगी मुख्यमंत्री अमदी कांग्रेस लेजिस्लेचर लुचिंगबा ओ इबोबी एआईसीसी की वर्किंग कमेटी की मेंबर हानगी उप मुख्यमंत्री गायखांगम दल की प्रेसिडेंट टीएन हाउकिफ लोकसभा की एमपी डॉक्टर मैना कांग्रेस की कर्मी के सुसरु याखी नौन कांग्रेस दा यौरखरबा एन मंगीना फोंदोरपदा सेक्युलरिज्म अमदी डेमोक्रेसी मपांगल कलहनगी हायरबदी कांग्रेस याउदन ओइथोक्लोय अयांगना सीपीआई की एमएलए ओइरिंगैदा कांग्रेस का नंगना चमिनदुना लाखी ngahaki irangda सबका साथ सबका विकास थादुना बीजेपी यारुबनी बीजेपी यारुबासी भारत मचेत थुगाइनबा ओइरंबा अमदी ngahak ngahaki pangang ngangba थबक ओइना पांगथोक तबदगी पार्टी दगी तोलपनी कांग्रेस यारुबासीना अहाकी अरोइबो ओइगनी हाइकी मणिपुर की अपन सकम कन्बा सेकुलरिज्म की मपांगन कलहनबा डेमोक्रेसी की मपांगन कलहनबा मधु कलन के है बतारबदी भारत की राजनीतिक तोड़ खुदिपुर खंगे बीजेपी ठेंगने के है बतारबदी कांग्रेस यावना ओइथोक ले आयो कांग्रेस ने बोलबा अरंग नांदसु बीजेपी ने तो दोन तरह माथोई की मीटिंग में कौले तोड़ खुदी मपुन बताबनी एखोई खुदी मपुन बताबनी ing lising macamapun humfumanga gi matam dagi more da laba more police station asigi akoi bagi wall fencing asi noma gi phibam sokchil lagle wall fencing sing ningkhai ba amadi tektarak pa kaya amasu yaure station asigi manungda leiba chak sangi saruk singsu u pambi amat tasin badagi tektuna phibam chadana leiri haiba wall fencing asi इंग्लिश मचा पर मरबुदा तरु की मतम अदवाइदा सेम किबनि हाइरी वॉल फेंसिंग सिंग असिगी फिवम फत्तबना थौदो वातो कया अमदी हुरान चिंची कया थोलक कदरा हाइबगी चिंगनबसु लेतबनते हाइरब फेंसिंग सिंग असि मरी लेनब डिपार्टमेंट अमदी मणिपुर सरकार ना अहेम मिजें संगबिरबदी हेन अफबा ओइगनी मोरे पुलिस ना मोरे द थोलक मतम मतम की इरांग कया अमदी थौदो वातो कया दसु पुलिस ना प्रजा की अचोब मतेंग पांगदुलसु लागलिबनी हाइरी सोशलिस्ट स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर SSUM ना आसाम दु एग्जाम सेंटर सिंग यंगचिलोर मतुंगदा अरानबा क्या चथरम थेनरपदगी मणिपुर दा कुमार भास्कर वर्मा संस्कृत एंड एंसेंट स्टडीज यूनिवर्सिटी मखादा लैबा आसाम संस्कृत बोर्ड असिगी मथक्ता अथिंग थमदुन लाखिबनी अथिंग बसी कोमथोक पलैथ्री मखाताना थिंगिगनी हाइना सोशलिस्ट स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर की चेरोल अमना हाइरी चेरोल असिना मखातारदुना लुप असिना कुमना मखाताना थिजिलो मतुंगदा संस्कृत बोर्ड की मखादा नमथाक तोरंबा मिसक अनि अमगसु बंगमले मकोसिंग अदुदी संगाफमदगी ओजा हसीम अमदी यारिपोक तुलिहलदगी अब्दुल रशीद ने मखोइना मैरुइसिंगदगी लुपा लिसिंग तरेत लौदुना आसाम संस्कृत बोर्ड के मखादा रजिस्ट्रेशन तौखी लोयना एग्जाम मतमदा कैंडिडेट अमत एग्जाम थानखिदे मिंग चलगा एग्जाम थादना करमना सर्टिफिकेट पिगे दोरिबनो मखोइ अनिना कैंडिडेट सिंगबु नाम थाक तौबनी अमदी लाना पैसा तानबनी मरम अदुना अथु मतमदा SSUM की ऑफिस ता लातुना हाइरिबा ओजा अनियसना लैरिबा अमोट प मयामसी सेंगदोक लगदबनी हाइरी निंगुम्बम आइडियल यूथ क्लब थौबालना सिंधुना INBA एशिया की प्रेसिडेंट सु ओइरिबा मिस्टर वर्ल्ड मिस्टर नेचुरल ओलंपिया अमदी मिस्टर एशिया टाइटल याउना मालेमगी थाकी टाइटल कुनगी मथक लौख्रबा मणिपुरी मचा ताइवान सिटीजनशिप डॉक्टर nganगोम शांति कुमार बु तराम ओपगी थोरम अमा थौबाल निंगोम्बम मल्टीपर्पज कम्युनिटी हॉल दा पांगथोखरे थरमदुदा रिटायर्ड IPS सरंगथे मनाउबी थांग ता एसोसिएशन मणिपुर की ओझा CH रंजीत सोशल वर्कर डॉक्टर N शरद चंद्र अमदी लेकाई की वार्ड मेंबर N संजीत सरुयाखी
Nahasing amadi mahiroi singa interaction gi thoram pangthok laduna Dr. N.G. Santikumar ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯐꯪꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯔꯩꯕꯥꯛ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯏꯔꯩꯀꯥꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯕꯨ ꯈꯛ ꯀꯥꯎꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯤ ꯏꯔꯩꯕꯥꯛꯀꯤꯗꯃꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯃꯥꯡꯗ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯆꯕ ꯇꯝꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯀꯟꯕ ꯏꯁꯥꯅ ꯂꯦꯞꯈꯤꯕ ꯐꯤꯔꯦꯞ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯐꯪꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯈꯥꯡꯕ ꯀꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯅꯈꯤ ꯊꯧꯔꯝꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯤꯁꯇꯔ ꯐꯤꯠꯅꯦꯁ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯔꯟꯅꯔ ꯂꯧꯈꯤꯕ ꯃꯤꯁꯇꯔ ꯐꯤꯠꯅꯦꯁ ꯊꯧꯕꯥꯜ 2019 Ningombam Dayananda Busu Kudol Tamduna Taram Oki Ichauna Solaba Keralagi Sanganu Town gi Manakta Leba Kungang Mangagi Mui Sing Chatok Sachin Yadaduna Haujik Sulairi Nonkara Lepki Badagi Ising Imai Antar Pada Haksang Kaya Rescue Timna Tenari Hari Kilometer Chani Samba Tirubarantapuram Amasung Enakulam Gagi Marakta Mi Pik Talaba Train Karachen Bahukre Mapam Karada Ising Hantakrabasu Tanabising Pangdabagi Kudong Chadab Kaya Mayuknari Kangi Lina Sadoraka Drahanami Pinare Kochi Fauba commercial flight su Nasidagi Service Haukre August Nipandagi Nasi Fauda Ising Ichaw the Sikiba Migi Masing Tama Merkudrama to Yokre Hari Pakistani Foreign Minister Shah Mohammad Qureshi Haikre Lamdamasida Santi Puraknaba Afghanistan Musung India Wari Sananaba Haigani Pakistan Tariq in Sabki under the Simkiba Sarkana Yakai Tingaiba Yaudaba Tok Ama India Sanaba Pame Makat Taboina Afghani capital Kabul Satkani Maram Maragasida Prime Minister Modina Pakistan Prime Minister Imran Khan da Harau Nungai City Mathakre Hairi Khan Mikalda Mai Palakpada Prime Minister Modina Ponda Peace and the Development Kimatang the Panki Maduda Khan Paukum Oina Haiki Nana Konkap Amat Tangat Lay Equina Konkap Ani Tangani Hanai Prime Minister Atal Bihari Bajpayee Lekhitabagi Matang the Pakistan Gi Anoba Prime Minister Haiki Lebak Anina Santi Mari Sagatuna Lekhidaba BJP Luching Bada Ikai Kumna Uche Hauzik Aroibada Maruba Pau Mugana Pizari Kuntaret Suba Manipuri Lorgi Numit Pak Sana Pangtok Nakre Hanagi Prime Minister Rajiv Gandhi ki Mapok Kumon Palan Pangtok Nakre Amasung Mahiroi Sina Human Chain Semdana Article 371 Clause A Manipura Chanabayaro Haina Protest Ogre Ngasigi Damakta the image Paodam Pido Matang Solution Miyama Mukhana Kurumjari